Imana kuri mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 18 Mata umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi w'ijana n'umunani mu minsi 365 igize umwaka, hakaba hasigaye iminsi ibarirwa kuri 257 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derike ku buhanga bw'ibyuma, tukaba turi kumwe na yari. Uyu munsi munyemerere dusubire kuri wa muhora wa Hormuz twababwiraga ku munsi w'ejo ko wafunguwe. Uyu munsi tariki ya 18 Mata, Irani yisubiyeho ifunga inzira ya Hormuz, ishinja Amerika kutubahiriza ibyari bikubiye mu masezerano. Iyi nzira yari yafunguwe kuyu wa Gatanu tariki ya 17 Mata umwaka w'ibihumbi 2026. Perezida Donald Trump yarayatangaje ko igihugu cye kizakomeza gufunga ibyambu bya Irani biherereye mu kigobe cya Perisi. Irani nayo yahise ivuga ko niba Amerika itabifunguye inzira ya Hormuz yongera gufungwa. Irani yari yafunguye uyu muhora mu gihe cy'iminsi 10 y'agahenge. Mu gitondo cyo kuri uyu wa Gatandatu tariki ya 18 Mata 2026, ubwato bwinshi bwari buri gukoresha iyi nzira ya Hormuz bwari butwaye ibikomoka kuri peteroli. Itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya Irani saa 4 z'igitondo cyo kuri uyu wa Gatandatu rigira riti: Repubulika ya Irani igendera ku matwara y'idini ya Islamu nyuma y'amasezerano yemeranyijweho mu biganiro, yemeye kugaragaza ubushake mu gutanga inzira ku bwato butwaye ibikomoka kuri peteroli n'ubundi bwato bw'ubucuruzi bunyuze mu nzira ya Hormuz. Rikomeza rivuga ko nubwo bimeze bityo, Abanyamerika bakomeje ibyo bise ibikorwa byabo byo gufunga. Kubw'ibyo ibikorwa byo kugenzura inzira ya Hormuz byasubiye uko byari bimeze mbere, bigenzurwa hakurikijwe amategeko akomeye y'igisirikare. Rikomeza rivuga ko mu gihe cyose Amerika idashaka ko ubwato bugenda nta nkomyi bukava muri Irani bujya aho bwerekeza, ubundi bwerekeza muri Irani, inzira ya Hormuz ikomeza kugenzurwa mu buryo bwihariye kandi nk'uko byari bimeze mbere. Ibi kandi turi kuvuga nibyo byatumye k'uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisubiza ubwato bugera kuri 23 bwari buvuye muri Irani. Ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati nyuma zasubije inyuma ubwato 23 bwari buturutse mu byambu bya Irani. Ingabo za Amerika zabitangaje kuri uyu wa 18 Mata 2026 nyuma y'uko Irani yari yamaze gutangaza ko yongeye gufungura umuhora wa Hormuz unyuramo ubwato bwinshi burimo butwaye ibikomoka kuri peteroli birenga 20% by'ibikoreshwa ku isi hose muri rusange. Ikinyamakuru Reuters cyanditse ko ubwato burenga 10 bwari bumaze kunyura mu muhora wa Hormuz nyuma y'iminsi myinshi ufunzwe. Ubwato bwanyuze mu mazi ya Irani mu muhora wa Hormuz harimo n'abune bwari bumaze iminsi bwarafatiwe ibihano. Ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi zatangaje ko kuri uyu wa 18 Mata 2026 ingabo za Irani zarasaga ubwato bwose bushaka kunyura muri uyu muhora wa Hormuz. Ubwato bumwe butwaye ibicuruzwa bwabwiwe n'ingabo za Irani zirwanira mu mazi ko inzira yongeye gufungwa. Bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira.